tinggal ni bagi organize mentak sing ketika igawa berbiang pelat. Wahai pulit bermensyua jong kami kalaya uba MR Kharkrang mentakas ngiu lapan kuburom yakinung yelek kai football bamatla jong kami kalaya Blik Football Club kibalawan raru ya keburom kejela dah kajing jawab kejongki haka 6 Indian Blind Football Federation balapan long Hachenai Tamil Nadu. Kane kakenhun kalara ru ya kanam ladu lalai sin genti akilumpung yelek kai football national level jong ki bamatla ki balapelong hari India mentakas ngi lapan kuburam ya kene ginong yelek kai kinong hikai jong kane kakenhun da uba Kharkrang bat da kajing don lang jong uba lari pi warjuri uba long uwai na kinong sing jong kami kalaya uba lano senyang badru ulong urat ba kentiu ya ki babuntli kijing yelek kai kam tambah kecil yelek kai kickboxing kabalawan ra purom ya kami kalaya kabalawan ra ru ya ki buntli kitak majing job ya kami kalaya haba keren nak kasni uba Kharkrang ulo ong ruba kecing job jong kinong yelek kai ki bamatla jong kami kalaya kalong kanuksa ka bakrawi kuwi pat kinong yelek kai jong kajela une orang ba ulo ong ru lada kinong yelek kai football bamatla kila ban job bat banuan ra purom ya kajela kan nole kan long na kabenta ki babiang lut keyboard tip thu une orang ba ulo ong ru ba kan ka kenhun kan David ban kiu shakiwe pat ki kerdan jong kanam kade ban long kebalai na kecing kuslai kumno bakin yashim benta bat kumta terter uba Kharkrang ulo ong bakin yelek kai ki dei ban pelajing mut tik tang kumno ban yelek kai khnang bakin la ban poi shakanam ka jing jom ulo ong syusyur uba kan dei ban don kata karukum trikam nakaliang ka sorkar ban yarap ban kintiwi ka jing yelek kai ba magi rukim dei ban khuslai ya kata ka jing lej yak hun jongki une orang ba ulo kit bokit ruyang yaki bakin ni kinong yelek kai kinang kiu irad hakui pat kilumpung jong ka perthai. We have been playing Northeast football many times also. So we hope that with this, out of this meeting also, we'll try to push with the government also. Let's hope that their game also will be here in Shillong in the next Olympic game also for the whole Northeast. So that's what we have taken a decision today in Bethlehem Society to write to the government on Monday from Meghalaya Blind Football Club that let the blind football also be there in Shillong for the Northeast games. So we not take much time. Straightforward, I would like to request our honorable. Hầm set kemudian berhab dengan emma maka dia kemudian kepada baru nama rumah dan habis dapat dan berlang kalau ikut hambat urge dan turpat bisa kamlo ke emma ban kai ki ban shu batai ban rai ke bol ban lek ban shoot ke bol kamlo nak ba yang ingin dari kebakam jinjat kemudian kalau ba ini kita karo ini kita kasih kita cuci hai ke kasih mir cuci hai ke karo ke kayak apa ini panjimut nanti panjimut ini tangkap tadi ba kadai pen orang baik merai bol cikmat sekalian ke orang cakra cakaci wah anak kita tanya katai tapi kamu cuci ini nama layar lin layar juga ngam deh ba tanggung apa marwai ba helan separuh film igul ila batai steng tapi hasil lai kai push mangang kai hajar gol kai tang ban rai ka push ya ka bol chipul ban shoot ban kendra ki ban lai na ki defender ngang ban yara ki na ban ta defender ai kam jinja than ra ban kai ki chong ka wei patet away kacang tang dalam hati para makikis new ya kajing sur jadi bagi helat kalau kajing lekat keberbian leta pangangi gimla ban helat ni makir kajing jari away shock lang ladang inang betai kadai kopol kadai kejomi kadai kopol kejomi lada kadai kopol syarut naik kadai bertirak kopol syarut kadai kopol jadi kadai kopol jadi kadang buat balik kain dia petha dia mau kata ini habis baik dengan komunikasi. Itu tinggal ni bagi organize mentak sing ketika igawa berbiang pelat. Nomor ngatrai dan bertips pangkai existence gini ka blind football and bermentali kamtam ni kelas sing gini bagi haria blind football club and itu tinggi ka ngatrai buan kili ki 1 kilo yang umrei berada biang ka yok kot and Laragim laram dan hiba kerjaan iki kan stom haki. Tinggal kidon ke talent iki te kidon ke talent tamo long ke kata kerjaan iki bun kiliang kamdon. But kabigila man le mata there's a limit kabigila man le mata. But gani ka publicity bala ai nget ba ki brio nang is kmat adin ki yo smooth pang jo gani ka
tournament la job perkam ta license na team ta la di championship ndai mjon bit te panjuki. So the thing is running publicity ki ai ki menta kan yarap iki bakin po iki ka ta chaka ka nongrim ka ba kila na ya chu kaman probably kila bendan ki ba duna ka jing bam la ba yoi kala bendan ki ru ki ba dan kita talent ki maybe not football, maybe basketball, maybe any others. The thing is mentala like this so to dan ni ka platform probably we can see more of this kini ki na kum kini bikin one issue kaman. Ini thing but second thing lu ngan ong mai pikir ong ba ka jing hikai ru nama dai tigi samla pade ba biang lu na dong hadong yo biang lu brokai lightly ki or subtly ki senses ju ki but ki ba khlam dan jing kanung nung jing duna ru kani ga dei ban encourage ki balada kini ki ba duna ka wei ka na ka ta ka sense ka jong ki sense of sight ka duna tende ki nang la ben le kan ni kham tam li ki tu ki ba biang lu dong hadong and ngasung sa ka wei ru ka nong ba the government has to have a policy on this. Kamna uchunong ba anytime we go for a championship, we should look from visa donation and entire. But probably the government should be thinking also on having some kind of policy in Takini. And but nga community, but nga ngedru, but that kind of support can one. Ini issue kampun, kumkini kiba duna gitu khadman, ndai kila pada penora buram ka beri bagi kejat pada itu.